سهراب قاتل با سهراب چی گپ شده است پسرم؟ سهراب باز چی کار کرده است؟ بچه همین رو بدون که از همه ضرر کلان رو با این اویله سهراب میرسونه. سهراب چی کار کرده است؟ دیلاور کنی نقل کن، با من نقل کن چی واقعش بود؟ نتیجه تشخیصی اکا معلوم شد. اکای مرادم عرق قلبکی رو نوشیده است. انا برای چی چشمانش نابینا شده افتیده است. جمیل راست گفته است و چه؟ خیر این کار با سهراب چه علاقه دارد؟ چه علاقه ندارد و چه؟ در این دیه تنها عرق قلبکی رو سهراب سودا میکنه. اکای مرادم عرق قلبکی رو گرفته استعمال کرده است و چه؟ با شما چند مراتب فهموندم این بچه در نزد مردم ما را شرمنده میکند و چه؟ ولی ما را گوش نکرده. انا حاضر باشد سری اکم رو خورد بفهمد و چه؟ سری اکم رو نه پسری مرا جمیل کشت میفهمی؟ شاید مراد نابینا شده باشد ولی جمیل او را تیله داد میفهمی؟ از بلندی به پایان تیله داد. نه اوچه برای این اثبات دلیل رازی میفهمه طبق قانون جمیل آزاد میشود و چه؟ او را نباید آزاد کنیم نباید. مرادم را جمیل کشت. جمیل حاضر به نزد ابراهیمی چوپان رو به وی فهموند که در سود به مقابل جمیل شاهدی دهد. فهمیدی؟ اوچه جون من وجدانم عذاب میدهد میفهمید اوچه من چخیل آدم بگناه را گناهگار میتوانی برای شرف و ناموس عائله‌مون این کار را میکنی. اوچه فهمیدی؟ اوچه میکنی. وجدانم نمیبردارد اوچه سخن مادرت را به زمین میزنی؟ کنی زودتر از پی گفتگیم شو. فهمیدی؟ اوچه در اینجا اکای بختیار در اینجا همش عیان و بیان است. همش با گفته جمیل راست می آید. مسئله رخ دادن حادثه رو هم جمیل گفته است. بله در بیانش گفته است که هنگام افتیدن از دستش سخت داشته بودم ولی داشته نتوانستم. باز انا مسئله ناخن و پوست یگان مشکلی اجرا نمیکنند ولی نشاندادی بختیار و ابراهیم چوپان خیلی مهم است. پرویز مسئله پوست در زیر ناخن از کجا پیدا شد؟ من از این خبر ندارم. اگر کار با بختیار رسید ما تماما دیگر یگان راهی نجات نداریم. چی با بختیار یگان دشمنی دارد؟ نه وای مثل دیوانه است. مثل دیوانه بی عقل است. نباشد بیانات ابراهیم چوپان اولین درجه به حساب می رود. بیانات او جمیل را یا آزاد میکند و یا زندانی میکند. این چخیل وای این چخیل میشده میدانید گوش کنید چی کار میکنید. راست نمی آید. ابراهیم راو پیشو چادر راو السلام علیکم رئیس. سلام علیکم. خوب هستید رئیس؟ این سال مالها در چی وضعیت قرار دارن؟ خوب است رئیسم. 2 سال می شود که از مالها پول خوب به دست نمیاریم. آیا این سال یگان پیشروی هست؟ حاضر. ای چای
ببخشید محکم است انا خودش هم میآید اوه سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدن السلام علیکم خوش آمدن ایوم سهراب همین شخص است صاحب مغازه و آشخانه طبق فرمان دادستانی مرکزی ما باید دکان و آشخانه شما را کافت و کاف کنیم فرمان کی فرمان داده است سانکسیا مرحمت شناس شوید اگر نکشویم چی اگر نکشید در و زده شکسته می دروید حاجت و شکستن نیست من خودم میکشویم مرحمت 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 یگان چیزی اف شد؟ سردار تخم خولی کنه؟ مرحمت گیر اینجا چی؟ هیچ چیز نیست همه رو از نظر گذراندم همه محصول اخلاقه روغن فهمم اینها هم آب بله؟ بله رفتیم خوش رفیق کپیتان یگان چیزی یافت نشد نه یافت نشد ما وظیفه داده شده را اجرا کردیم بسیار نحس عادتاً در این گونه حالتها در مراتبه اول نه بلکه در دویم یا سیوم بعد موفق میشوی این از تجربه شما وابسته است هوشیار باشه خوش آمدید ما بازگو میخونیم من انتظار بیایید رئیس پروا نکنید امسال 27 بزرگسپان دوگانیک تولد کرد سال هم گرم اومد من علفم نصب شد رئیس همش خوب میشه گوش کن ابراهیم آیا تو
бо чашмона дидӣ ки ҷамил акамро аз ҷарӣ тела дод. ҷамил не раис акай мурод дар лаби ҷар нӯшидагӣ буд нӯшидагӣ ҷамил мехост ӯро аз ҷар наҷот диҳад ҷамили бечора акаҷон нарав ӯро доштанӣ шуд инҷо ҷамил гунаҳгор нест аммо ман хостам ки дар байни мардум оилаи шумо шарманда нашавад. бас гӯш кун. лабай дар баёнот рафта мегӯӣ ки ҷамил ӯро тела дод. фаҳмо ҷамил. раис асли воқеа ин хел нест ин корро карда наметавонам ин ҷавобгарӣ дорад шоҳидӣ бар дурӯғ ин ҷавобгарӣ дорад ака ман 3 фарзанд дорам ин корро карда наметавонам бас ана 27 буз гӯсфанд бо дугоникҳояш аз они худат мешавад. раисҷон раисҷон ҳозир гӯш кун. дар мурофиаи судӣ рафта нуқта ба нуқта бар зидди ҷамил шоҳидӣ медиҳӣ. ҳамашро мегӯям ака ҳамашро мегӯям ӯро ҷамил ба ғор тела дод парво накунед ака ҳамаш хуб мешавад. ҳанзан офарин очаам аз ин хабарҳо бисёр хушҳол мешавад. Саломат бошед. оилаи аймуфоро шарманда накун. 27 буз бо дугоникҳояш баъди мурофиаи судӣ. фаҳмо? саломат бошед раисҷон як ҷой кунем бемалол аз пай корат шав. майлаш раисҷон чай ҳеҷ кас нест? О, таҳминаҷон хуш омадӣ. нури дида тоҷи сар, қадамҳоят тори сар. Чӣ хизмат кунам таҳминабону? ба ман як пакет деҳ. Пакет? ҳозир. ана марҳамат таҳминаҷон. хуш омадӣ. марҳамат таҳмина. таҳмина, ту чӣ маро хафа мекунӣ, а? пулатро гир. таҳмина исто. суҳроб як тараф ба ту исто. гап дорам. гӯш кун. суҳроб як бор таъзия беён намекунӣ? охир бародарат акамро куштааст. ҷамил ягон касро накуштааст. қотил худат ва аҳли оилаат. таҳмина, суҳроб таҳмина, ин хел нагӯй. ин суханҳоят ба ман хуш намеояд. маро ҳам аз рафтори ту хушам намеояд. дигар пеши роҳи маро нагир. таҳмина, исто, ба ту мегӯям, гӯш кун. агар бародарам намемурд, мо кайҳо тӯй мекардем. ту инро дон ки ту танҳо моли манӣ. туро дар ин деҳа ҳеҷ кас ба ғайр аз ман гирифта наметавонад. фаҳмидӣ? ту танҳо аз они манӣ. суҳроб ту дар олами хаёлот зиндагӣ дорӣ. ба ту як гап мегӯям. бисёр ғамгин мешавӣ. медонӣ чӣ? ман парвизро дӯст медорам. фаҳмидӣ? гӯш кун. сар деҳ маро. гӯш кун мегӯям таҳмина. гӯш кун. туро ман дӯст медорам ва ҳеҷ кас туро намегирад. фаҳмидӣ? ман парвизро дӯст медорам. фаҳмидӣ? сар деҳ. афсӯс, парвиз ин орзуяшро ба зери хок мебарад. инро ман ба ту мегӯям. ба зери хок мебарад. парвиз. زلیخا زلیخا در کجا مونده باشم؟ زلیخا ای خدا گیره تو بر این دختره. در کجا مونده باشم؟ یا تاب
салом апаҷон. ассалом. апа ба назди ту омадам. тинҷи аст? дар маркази тиббӣ як ҳамшираи нав омадааст. чӣ хеле ҳамшира? аз шаҳр як ҳамшираи нав омадааст. дар назди акай парвиз кор мекунад. апа бисёр хуб шуда. дар деҳаи мо акнун ҳам духтур асту ҳам ҳамшира. апа аз ҷамил ягон хабар аст? не, ман ягон хабар надорам. саҳар парвиз дадам ва очам ба назди акам рафтам. духтарҳо тинҷӣ аст? акай парвиз чӣ гап шуд? тани нақл кун. ҳоли ҷамилҷони ман чӣ мешавад? зулайхо ором шав, ҳамаш хуб мешавад. аз хонаи мурод арақи қалбакӣ ёфтам. эҳтимол аст ки суҳроб арақи қалбакӣ савдо мекардааст. имрӯз кормандони милитсия барои тафтиш ба дукони суҳроб меоянд. шояд гунаҳгори асосии худи суҳроб бошад, мефаҳмед? акай парвиз як шахс ба акай ҳасан занг зада ҳамин ҳодисаро нақл кард. акай суҳроб бошад барои пинҳон кардани арақҳо баромада ба дуконаш рафт. бале рост мегӯяд. рост мегӯяд. ҳозир суҳроб дар ҷои кораш буд. ман ҳам дидам. охир наход дар рӯзи мусибаташ одам кор кунад. фаҳмо. маълум мешавад ки хоин дар мобайни худамон аст. айни ҳол аз дастамон ягон чиз намеояд. акай парвиз рафта ҳамроҳи акай чӯпон гап занед. боз рафта ягон шоҳидии бар дурӯғ надиҳад. зулайхо ту ягон чиз шунидӣ? акай парвиз илтиҷо дорам рафта бо ӯ суҳбат кунед. ман бояд равам. зулайхо исто. зулайхо. эй худо, дар дилам як қатор шубҳа оварду рафт. бегуноҳии акамро исбот кардан вақти зиёдро мегирад. не тахмина вақти зиёдро намегирад. худо хоҳад дар суди аввалин натиҷааш маълум мешавад. рафтем. зулайхо ای دختر در کجا میگردی؟ اوچم 10 باشی تو رو میپرسم. حاضر به نزدش تیز میروم. روی. زلیخا کی؟ من خاله جان. بیا. لبای خاله جان مرا جیغ زدید. از پگوی بوستو رو میکوبم. کجا میگردی؟ کجا میگردی؟ انا اومدم خاله جان. تینجی بود؟ تینجی حاضر همه این چیزها رو میبری و برده در پیشی استانه دری همسایه ها میمونی. از خانه پرویز سر کن. فهمیدی؟ بعدی که در زیر استانه در گذاشتی با پایت زیر کن. سخت زیر کن. سخت. نه خاله جان من این کارو کردن نمیتوانم. برای چی نمیتوانی؟ نمیتوانی. میدانی تو رو برای چی بر این خونه با این حجره راه میدهم؟ برای اون که تو از سیر و اسرار من با خبری. التماس خاله جان مرا مجبور نکنید. من نمیکنم. نمیکنی؟ مرده میکنی. نمیکنه. نان میخوری کو؟ در خانه من همه شاگرد جمع کن. زود باش.
حمیدی گرد و اطرافت رو نگاه کن. تحمینه تو با عقلتر و دانایی خودت به خانه رو بچه‌ات رو دل برداری کن. از سحر باز یگان چیز نخورده است. یگان خوراکی با لذت آماده کن. پرویز من کایها باز خوراک رو با مادرم آماده کردم. اگر که خوراک رو آماده کرده باشی پس آن را به من ده. خدا شکر اومدن همشیره شهری رو از من پنهان می‌داری؟ در این روزهای وزنین زندگی مرا به خنده آوردی عزیزم. آخر آن همشیره رو خودت هم میشناسی. بعد از صدمه تو رو تبابت کرده بود. حاجت بر رشک کردن نیست. کی گفت است که من رشک میکنم؟ انا این گپت به من معقول شد. آخر من از کجا میدونم که اون همون همشیره است؟ برای دیدن همون کسی اومدم. بسیار خوب. مرحمت در آمده بین. апай сайёра дар берун камтар кор дорам мумкин майлаш салом акай парвиз ва алайкум ассалом марҳамат салом алайкум ва алайкум ассалом марҳамат шинос шав ҳамшираи нави мо сайёра шуморо бо вазифаи наватон табрик мекунам. хуш омадед. хуш бошед. ташаккур. парвез гуфт ки ин доруҳоро гирифта барои шумо орам. марҳамат гиред. ташаккур. ман шуморо шинохтам вале номатонро фаромӯш кардам. саломатиатон хуб аст? бале хубам. номи ман таҳмина. ман арӯзшавандаи парвизам. оҳо ман намедонистам ки парвиз арӯзшаванда дорад. ҳамшира сайёра танҳо шумо намедонистед. تحمینا به اتاق من میرویم باید زخم بندی کنیم оҳиста қариб буд ки туро бо машинам зер мекардам. дилатон мешавад? не сайёра лабай барои чӣ табат хира? не созам. ё ягон кас туро хафа кард? не созам. сайёра чашмонатро пӯш. барои чӣ? пӯш. хайр. акнун кушо. ин гул барои ту магир. охир ин сунӣ аст ку? барои он ки пажмурда нашавад. фаҳмо. сайёра ман туро дӯст медорам. акай бахтиёр ҳеҷ аз ҳамин шухиятон намондед. не охир шумо барои ман ҳамчун ака ҳастед. манам ҳамчун хоҳар туро дӯст медорам. фаҳмо шумо ба назди кӣ омадед? ба назди парвиз. акай бахтиёр раҳмат барои гулатон. арӯзшавандаи азизу меҳрубонам вақти захмбандӣ расид. омодаӣ? парвиз аз гапи гуфтам нороҳат шудӣ? магар калимаи арӯзшаванда ба ту писанд наомад? охир шумо барои хостгорӣ модарамро огоҳ накардед. кай меоед барои хостгорӣ? хайрият ки калимаи арӯзшавандаро гуфтам. дар дастат ангуштарӣ надорӣ? шояд ҳамшираи шаҳрӣ туро зири чашм карда ҳаваси туро хӯрдааст. иншоаллоҳ ки хуб мешавӣ. рӯймолатро маҳкам кун. парвиз ман омадам. барои шумо биёед акай бахтиёр. хабарҳои тару тоза овардам. бисёр хуб.
хурдан мехоҳам, хурдан. Ягон чизи хурданӣ ҳаст? акай бахтиёр, имрӯз шумо ба хонаи мо хӯрок-хӯрӣ оед. Ман рафта наметавонам. Майлаш. Ман бо ҷону дил меравам. Манам меравам, Парвизам меравад. Хӯрок мехӯрем, хӯрок мехӯрем. марҳамат кунед. ҳар ҷоятон ба хонаи мо оед. дер накунед, боз хӯрок тамом нашавад. амина хӯрканӣ бо мазза аст ё не? ай азиза ҷони ман. не очаҷон, ман ҷигар намехӯрам. духтар ҷонам хуб, ду қошуқи дигар мондааст. инро бояд тамом. назди самӣ мехоҳам рафтан. агар ба назди самӣ рафтан хоҳӣ, аввал хӯрокатро мехӯрӣ. майлаш? майлаш. о ҷони оча. не очаҷон, ман ҷигар намехӯрам. ман ба назди самӣ мехоҳам рафтан. вай ту рафта бозиятро кардан гир, баъд ба назди самӣ меравем. майлаш ҷони оча. туро ба назди самӣ мебарам. майлаш ҷони оча. рав гирифтам. ой апа ман ба шумо якчи гуфтаниям. боз чӣ гап шуд кани гапзан? холаи гулнора ба ман фармон дод ки инҳоро ба остонаи дари ҳар як ҳамсоя гузошта онҳоро бо поям зер кунам. ин занро бин, ин қадар мусибат ба сараш омаду ӯ бошад боз ба сеҳру ҷоду машғул аст. зулайхо, чаро ин корро қабул кардӣ? гӯш мекунам. яъне ягон нақша надоред. мехоҳед оилаи айёмовҳоро шикананд, пора пора кунанд, нобуд кунанд. не, ман ин тавр намемонам. то лаҳзаи охирин мубориза мебарам. асло таслим намешавам. имрӯз муродро ба хок супурдем. дониста бошед, дигар дар ин деҳа мисли пештара ба обрӯ гашта наметавонем. хуш, гап занед. чӣ нақша доред? оша, ман як нақша дорам. ин нақшаи ман Парвизро ба хари замин кашда мебарад. хуб, гап зан. чӣ нақша дорӣ? аҷабо, боз сари кадои моро мехӯрда бошӣ, а? даматро гир ушин. охир суҳробҷон ба марги Мурод ҳеҷ алоқае надорад. оча, дар марги падарам Парвизро гунаҳгор донистед. дар марги акам Ҷамилро ба ҳамаи ин корҳо Суҳроб гунаҳгор. оча, ин чӣ гуфта истодаст? оча, маро фиреб накунед. ақаллан маро фиреб накунед, оча. гапзан, чӣ нақша дорӣ? акрам имрӯз ба мо занг зад барои оштӣ кардан. агар мо ҳамин ҳафта тӯй кунему ман таҳминаро ба зане гирам, ин барои Парвиз як зарбаи сахт мешавад ва ӯ ҳасад хӯрда мурда меравад. оча, суҳроб, гусолачаи очае. кай ту моақл мешавӣ, кай. ангури бо мазза аст амаҷон? ош шавад. хур бахтиёрҷон, хур. ангури бо мазза.
اوقاتی من اوقاتی من است گیر بختیار جان گیر акай бахтиёр имрӯз пиёда мошинатон канӣ ماشینم بنزینش تمام شد баъд бензин мерехтед بنزین قیمت شد وقتی که بنزین ارزان شد بعد ماشینای میکنم ها اما جان бахтиёр ҷон барои ҷамил дуо кун ки озод шавад дуои ту мустаҷоб мешавад جمیل حتما آزاد می شود حتما آزاد می شود و انسانی خوب است و گناه ندارد کاشکی همین گفته های تو شود کاشکی من میروم акай бахтиёр ба куҷо меравед охир хӯрок нахӯрдед не من سر کردم من میروم акай бахтиёр шумо бисёр кам хӯрдед охир ба куҷо меравед не худа намехواهم من میروم ман ба шумо бегонӣ хӯрок меорам маҷбураш накун вай гуфт намехӯрам намехӯрад яграв аст ку бачаҷон бисёр зиқ нашавед ҳамаш хуб мешавад апаҷон охир ман ин корро қабул накардам лекин вай маро маҷбур сохт то ба кай хомӯш истем охир ба сари шавҳарам диловар ва парвиз боз ягон ҳодисаи нохуш наояд ягон кас бояд пеши роҳи ин зани ҷодугарро гирад зулайхо апа хай чӣ кор кунем охир вай моро гӯш намекунад ман ҳозир ба назди холаи гулмора меравам апаҷон истед хуб агар иброҳими чӯпонро розӣ карда бошед пас бахтиёр мемонаду парвиз оча бахтиёр ҳамагӣ як девона аст набошад кори парвизро зудтар ҳал кардан дар кор кори парвизро чӣ хел ҳал кунем оча кори парвизро зудтар ҳал кардан дар кор набошад дарди сарамон мешавад ҷояшро медонед ҳа о рафта ӯро чунон латту кӯб кунед ки будани моро фаромӯш накунад оча чаро ӯро латту кӯб кунам агар бар сари парвиз ягон ҳодисаи нохуш рӯй диҳад ҳама аз мо мебинад ҷазояшро худи мо мекашем набояд ин корро кунем очаҷон аз кай боз ғуломи занат шудаӣ ту чӣ барои мунера шуда аз баҳри мо мегузарӣ не оча вай дар бораи ҳомиладориаш ба ту гуфта ва ту бачаи содаи ман об шудӣ аз парвиз пуштибонӣ мекунӣ ҳай муборак шавад ака муборак шавад раҳмат ман аз ин ҳодисаҳо бехабар ку оча агар янгам писар таваллуд кунад барои акам шуда номашро парвизҷон мемонем чӣ гуфтед оча роптаматро гир ин гапро худам шунидам мунира ба ман нагуфта буд очаҷон гап сари он намеравад латту кӯб кардани парвиз роҳи ҳалли масъала нест охир ҳозир вақти ин кор нест очаҷон ман гумон мекунам ки ҳозир вақти ҳамин кор аст ин корро мо бояд зудтар ҳал кунем нақшаи кашидаи маро иҷро кунед майлаш парвизро чунон латту кӯб кунед ки то мурданаш аз ёдаш набарорад ҳай вай садқаи аҳли фаҳм шавам оча биёед шуморо як бусам ана ин фикриёли ҷаноҳ зуроб ба куҷо тамоми мардуми деҳаро ба дод овардед ин зулматон басӣ намекард ки боз бародарамро латту кӯб мекунед шумо золим ҳастед мефаҳмед золим мунира магар як зарра раҳму шафқат надоред ҳа агар ба як тори мӯи додарам зарар расонед ман аз ту ҷудо шуда ба хонаи модарам меравам ман аз ту ҷудо мешавам мунира диловар
گوش کن خانه نو رو رفته دیدی؟ آماده کردی؟ باید زودتر به اونجا رویم بعد از مرگی مراد من در این خانه زندگی کردن نمیخواهم. خوب شد استوچه. درا پرویز درا. شین. اکی بختیار کنی گبزن چی خبرها؟ خبرهای تر و تازه آوردم. یعنی چی؟ حاضر میبینیم. این خیلش را باری اول میبینی. تلفن؟ بله. اکی بختیار شما تلفن رو از کجا یافتید؟ داشتم اما به هر کس نشان نمیدادم. منیره چرا با نفرت مرا نگاه میکنی؟ به اینم عصبانیم. از درد و غم میکفم. میفهمی منیره؟ منیره تمام شکست و رخت خانه برادر من است. وظیفه تأمین آذوقه این خاندان در گردن من است. این خودش یک باری گران است. هر کاری که من میکنم برای فرزند و عائله هم میکنم. میفهمی منیره؟ دلاور من تو را دوست میدارم. نمیخواهم که تو را رنجانم. هرگاهی که تو را غمگین میبینم خود را ناراحت حس میکنم. ولی دیگر طاقتم طاق شد. قوت صبر و طاقت کردن رو ندارم. میفهمی؟ خالای گلناره از یک طرف مرا ظلم میکند و از دیگر طرف به اهل و عائله‌ام. من دیگر طاقت این را ندارم. این را فراموش نکن که اگر تو امر و فرمان مادرت را اجرا میکنی من و دختر شیرینت را از دست میدهی. این را دانسته گیر دلاور. منیره تو من رو نمیفهمی یا فهمیدن نمیخوایی؟ چندین سال گذشت. آیا در طول این قدر سالها یکدیگر را نفهمیده ایم؟ مدیره من تو را میفهمم. همیشه از تو پشتیبانی میکنم. اما تو باشی هرگز به سخنهای من گوش نمیدی. مرا پسند نمیکنی. حادثه چندین ساله را در دلت جا کرده. همیشه طرف برادرت را میگیری. پرویز را فراموش نکردی. بفهمی؟ چی خیلی فراموش کنم؟ آخر او از عائله ما هست. برادرم هست. برادر جانیم. زارا و تولد میکنم. نروید خواهش میکنم. با برادرم ضرر نرسانه. التجا میکنم. دلاور تماشا کن. سهراب. بله. سهراب عرقهای قلبکش را به هر گونه قوطی‌ها جا کرده. قوطی‌ها در ماشینش گرفته برده گوجای پنهان کرد. پلیس ها همگی 5 دقیقه دیر ماند وگرنه سهراب پلید را دستگیر میکردند. باوری کامل دارم که آمدن پلیس را به سهراب اکرم آورده است. اکرم؟ بله. اکی بختیار آخر نخود اکی اکرم همین کار را کند. پسرش در کنج زندان نخود که به پسر و به زن و فرزند و به دخترش خیانت کند. اکا پرویز حیات همین بوده است. بله اکا. پر از درد و غم، پر از مکر و فریب. انسان از گرسنه ماندن ترسد. دست به هر کار ناشایان میزند. شما درست میگویید اکا. اگر رزقش را از جانب خداوندی رزاق نبیند فرزند خودش را هم میفروشد.
اکرم سالهای دراز می شود که دستی راستی اویلای ایموفا است. درست میگویید اکا. نمیخواهد وظیفه‌اش را از دست دهد. تهمینه جمیل امام آدمانی پاک وجدانند، اما برای اکرم حرام و حلال فرق ندارد. ای خدا. تلفن رو گیر. تهمینه؟ تهمینه؟ تهمینه ما را ترساندی. عزیزا جان تو حالا هم خواب نرفتی؟ اکنون بیا خواب میرویم پگاه سهر قطی خسته با بازی میکنیم میلش؟ میلش جانی اپش چی خیل فراموش کنم آخر او از اویله ما هست، برادرم هست، برادری جانیم. نروید خواهش میکنم با برادرم ضرر نرسانه، التجا میکنم. دلاور منیره دمت رو گیر. اویله تو اینجاست، ما اویله تویه. ای خدا جان با پای منیره صبر و طاقت ده، با کی دلاور باشد دانستنی حقیقت را نصیب کن. التجا میکنم. منیره من باید رفته فرمانی و چند رو اجرا کنم. نرو دلاور. سرده التجا میکنم. این کار با خودین اهل اویله میکنم. نفهمی سرده منیره اگر من نروم کرویم چطاق میشود. دلاور تو کاری خطا میکنی. دامت گیر. درو پشو خواهش میکنم دلاور نرو. دلاور التجا میکنم دلاور این کارو نکن. دلاور بیهود از اون نزن. خواهش میکنم دلاور نرو دلاور. امشب شب آخرینی پرویز می شود. عزیزا جان تو خواب نرفتی چی؟ بیا جانم خواب کن. بیا خواب کن. پوش چشمانت را. من تو رو میکشم کثافته. تهمینه اگر بعد از نکاح همین کارهای تو یک جواب ندهی نامم سهراب نباشد. میفهمی معنای زندگی من تویی؟ پرویز من به خونه رسیدم. من تو را تا خانه‌تان حاضر برده میمونم. آخر خانه شما این طرف است. به هر حال تو را تا خانه‌تان نبرم دلم آرام نمیشود. خیر میلش میرویم. رفتیم.